Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Thank you. Sit down, please. Okay, before we are going to the material, who know what is our last material? Ada yang tahu nggak materi kita yang minggu kemarin? Oke, Ica? Greeting, man. Greeting. Oke, what is greeting? Apa itu greeting? Marsha? Okay, there is expression of greeting. Hi, hello, good morning, good afternoon. Okay? Okay. Hati, can you greeting to your friends? Okay? Stand up. Hi. Hello. What's your name? My full name is Ica Satyaningrat. You can call me Ica. And you? My full name Rati Purwasi. You can call me Rati. What's your hobby? My hobby is singing. And how about you? My hobby is traveling. Why do you like listening? Because singing makes me not poor. And you? What's your hobby? And why you like traveling? Because traveling makes me happy. By the way, where do you live? I live in Palembang, Laju. And how about you? I live in Palembang, 7 Village. Okay, thank you. Give applause. Okay. The last material is about greeting. Okay, kemarin sudah dijelaskan bagaimana cara memperkenalkan diri. And today, please attention me. Okay. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my lovely children. My name is Sri Martini. I am an English teacher of India High School number 35 Palembang. I live at the Irfan Jaitan Street. My hobby is reading and cooking. I have 3 children, 1 daughter and 2 boys. I am very not in English, and I would like you also like me like to study English. Thank you. Okay. From the I said dari sebutkan tadi, ada yang tahu apa itu? Ya? Identity. Apa? Identity. Identity. Ya, ada yang lain? Apa yang disebutkan tadi? My name, my hobby, I live at. What is it? Apa itu? Introduction. Ada yang lain? Armita? What is that? Hah? Ini? Hobby, yes. Identitas ya, yang sebutkan itu adalah identitas. Jadi hari ini kita akan belajar tentang our identity. Oke. Nah, look at the picture. May I move, please? Okay. Who is
From the picture, dari yang sudah dilihat gambar, kemudian dari yang sudah memperkenalkan diri kan, jadi kita pelajaran adalah our identity. Oke. Apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah untuk mengidentifikasi identitas diri atau jati diri. Ya, baik itu nanti ada social functionnya, nanti ada generic structure-nya, language feature ya. Kemudian yang kedua, diharapkan siswa mampu mengurutkan bagaimana cara membuat identity ya. Kemudian nanti kalian diuji, ada asking and answering yang nanti bagaimana kalian dalam menerapkan identity ini. Oke? Oke. Now I have give you LKPD yang sudah memberikan kamu LKPD itu, silakan kalian cek, buka LKPD-nya ya. Kalian baca instruksinya di situ ya. Nah, kita ada pembelajaran, kemudian bikinnya, silakan dilihat. And then learning activities, di situ ada text one, oke. There are dialogue, ada beberapa dialog di situ. Oke, ini dialog. Oke, who want to read the dialogue? Armita, stand up. Stand up, oke. Dibaca dialognya. Ada mana? Sudah baca surat di kelas. Bagian ini ya. Keras suaranya ya. Hello, my name is Nasida. I am from West Sumatera. I live in Padang in Karimun Mutiara. On Jalan Pemani. To be precise, I live at 23 Jalan Pemani. Good morning, my name is Mesde. I'm from East Nusa Tenggara. I live in Kupang in Kecamatan Angkasa on Jalan Denpasar. Basically, I live at 5 Jalan Denpasar. Oke, thank you. Give applause. Next, Julian Marsha. Dialog. Hi, my name is Ibu Uvalina. I'm from Serang, Islam. I live in Kampung Medan, Audi, Pulau Seven. On Jalan Rantai, basically, I live at 23 Jalan Rantai. Oke, thank you. Give applause. Oke, student. There is activity one. Di situ ada activity one. Silakan kalian kerjakan aktivitas 1. Oke, there is a question number 1 and number 2. You answer the question according to dialogue. Silakan jawab pertanyaan dari dialog. And then you can answer, write down your answer in the paper. Oke, silakan dikerjakan. Dijawab ya pertanyaannya berdasarkan dialog, kerjakan secara individu, secara mandiri. You can open your dictionary, bisa buka kamus, atau you can searching about the others book, bisa juga mencari informasi dari buku yang lain. Silakan ya. Okay. Do you have any problem?
Apakah ada kesulitan dalam mengerjakan tugasnya? No? Oke, very good. Kami yakin kalian pasti bisa, karena kalian semua anak-anak yang pintar. Oke. If you have some problem, kalau ada kesulitan silakan ditanya. Sudah selesai? Okay, from the activity one, okay, number one, that is based on the picture above. How many children are there? You can answer, raise your hand. Okay, Rafi, how There are many? 6 students. Okay, there are 6 children. And then next question, where does it come from? Okay? Okay, and then who lives in Jalan Belimbing? Okay, based on the picture about what is identity? Okay, Masya? Okay, how about other opinion? Ada pendapat yang lain apa itu identity? Ada yang tahu identity itu apa? Kapita? Okay, identity is identitas ya, identitas diri. Jadi identitas diri yang berasal dari jati diri yang melekat pada suatu individu atau kelompok. Oke. Oke. And then attention to activity 2, text 2. Okay. Sort the random sentences below into the correct order according to our identity. Oke. Dan tadi kan pre-arrange ya, kalian turunkan. Want to present in front of the class? Silakan ke depan untuk membacakan hasil tugasnya. Lima kelas. Aisyah. Jadi, okay, it's okay, you just answer. Cuma dibaca saja.
the identity of Asia Set. Okay? Selain boleh bertanya nanti ya. Good morning. My name is Masha. I'm a student from Bunda High School number 25 Palembang. I live at Kanal Bali Street number 12. My hobby is sing and dance. Okay. Okay. Who want to asking some question? Raise your hand. Okay. Akita. Okay. Thank you. Others? Nothing? Question for What is your favorite subject? what is your favorite subject? Yes. Pelajaran yang kamu Activity. Okay. Others? Lead? Any brother and sister, you can answer. Kamu bisa nanya sama saya, for my brother and sister, what you like singing, what is your favorite food, your favorite color, ya kan? Banyak. Oke. Ucap. What's your favorite color? Oke. Thank you. Give a applause for Marcia. Next, in front of the class, Desya, you want to say your activity? Ucap, okay, ucap. You can answer some question to your friends. Why do you like eating meat? What is your Ada? Marsha? Good. My house. Near. Okay. Thank you. Give a applause. Okay. From our material today, we can conclusion about our material is what is identity? Apa tadi identity? Okay. Yeah, this is the definition. What is identity? Identity is who or what a person or thing is. Identity is how you define, okay, who you are. It also other defines you. Okay? Dan kita adalah menjadi diri kita baik itu individu ataupun. Okay, there is a structure text. Okay, social function. Dan ini social functionnya. Tujuannya apa sih untuk yang ini? Tujuannya adalah to introduce ourselves or other people. Tujuannya adalah untuk memperkenalkan diri sendiri atau orang lain. Oke, itu tujuannya. And then next, in the language feature, is using simple present tense, using subject pronoun, and using possessive pronoun. Ya, jadi kita lanjut feature-nya menggunakan simple present tense, kemudian using subject pronoun, and then possessive pronoun. Oke, oke. Do you have any question? Ada pertanyaan about our material today? Now, let's get it. Okay, I will give you some assignment. Saya akan memberikan kamu tugas latihan untuk kamu kerjakan ya. If you don't have any, you will do your homework ya, kerja
di rumah, di LKPD-nya itu nanti silakan kerjakan di rumah. Oke. I would like to so how far you can understand about the material. Saya mau lihat sejauh mana kamu paham tentang materi ini. You want give a conclusion? Ada yang mau bikin kesimpulan dari materi kita hari ini? Oke. Ada yang mau bikin kesimpulan? Apa tadi yang kesimpulan? Ayo. Ada yang lain yang mau menyampaikan kesimpulan? So, kesimpulannya adalah identity atau identitas itu adalah suatu identitas diri kita atau jati diri kita, ya kan? Baik itu orang, individu ataupun kelompok, ya kan? Nah, fungsinya, social functionnya, fungsinya adalah untuk memperkenalkan diri kita sendiri atau kepada orang lain. Oke, itu ya materi kita hari ini ya. Nah, untuk materi yang akan datang kita akan belajar tentang stating public places. Kita akan belajar tentang stating public places ya. Nanti akan membicarakan tentang tempat-tempat umum. Oke. Don't forget to doing your homework. Jangan lupa mengerjakan tugasnya, PR-nya di rumah. Thank you for today. Terima kasih atas kehadiran kalian hari ini. Tetap semangat belajar walaupun kita dalam keadaan COVID-19 ya. Semangat belajar, harus tetap semangat, jaga kesehatan, oke? Harus tetap menjaga protokol kesehatan. Jangan kan apa? Memakai masker, cuci tangan, oke? Terima kasih. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, balik lah. Dah, balik lah.